pu chairman le kan president te kan VUC member te sarkar lam le party lama lungrual pui te zabain chimai kan buk chewa kha tukina mithar duam tang mai pathum kan han neya pularin sang le pusi lom zual nen hian mania office kan soi ho to a kan ngai thla ang khan anni pani hi ZPM mithar anni lawa an junior lawani to ma tang to a policia chum min a policia chiang tin a soi pon soi thiamani an bel hle ani kan policy a tui pon tui chil tak zeta chuwang chuan mithar ang point kan lom lut lova kan mi le sa ni sa khawoina wan tlang khiata kanin lom lut ani chawani tin an mani hi in le lo lama te po office regular ta kal turin rem channa nein ka ria mi chor naom tak tur ania office te po regular tak ga ankal thei karinga chunga te po chuan kan ho tu ten mo phurna rem chang te an pek thei chuan lo mom via win karinga tin anti that ka ti chu anom na veng unit tenen an local hal thlap mai ni politician senior fe ni om tak an nen thi dan tin pusi zonun ki mahi kan thria tangin Bru Welfare Secretary ni lai Bru Student Association na legal advisor ni lai ani a kan mamo lai takin alo lut ani hey naktu ka tang hian dam palama chuk thangal mai selangin mo thar tha kan chor ngal du dona tangkai le don ani heng an pathum hian kan party kan policy te ti lotling tura te top cho ho turin kan lom lut ani til pakhat han soilok na du chu Sawrkarna kan han chan nu yanin hun hi kan nei lo tak khop maya phone le WhatsApp faran po anin chan na man hi kan nei lo tale zuala vui vai lo lak mai po ol tak tur ania chu tiang in chian ni than nia hian kan thanem talo em mai ni engemo kan member ten lom na mal som na engemo an han donga engemo hun ten han manga chu tiang in chiat tok te kan om zeu renga ei tun na ya po elai kan receptionist ma sia mi fa pa kan sun ania enga te po hianin kan lang ve lei thei thalo ril ruin hrema selangin poimo han tlansan thei lo thil khan min long buak to thin sia chunga chuan party mi puite min riat thiam na kan ngen bok chawani ole amasain by election chungchang han soi phot ilangin Mizoram hian by election kan nei nual to a chung kan nei to zong zonga chuan ka hriat sual lo chuan opposition lam atang chuan voi ni chia chakna an nei to a abak chu by election a chuan ruling an chak zela ruling chan ang dewa kan ngai thin ani by election opposition lam chakna patni han soila pakhat chu phuldung seibial atangin ania kulai nam pabial mi tho ania hei abial tu PCML puja dinga kha MNF in kap lumani chuwang chuan sangkas kwa somriat le pathuma khan by election nei anita a PC party atang chuan candidate ni pokha huaisen fe angai to ni nun na thapadin ani to a tin khati lai khachuan ram nuai lam atang khan thuan ron nei a in thana an support zong ni lo chuan thlin a har hle ani chutiang kara chuan ani anun na lo lak saka ai o handing han than thin le khachu bial mi puitan po anga mom to lova chuwang chuan opposition party
Congress atangin pulian suama adinga chuchuram noi lampoin anron supporta atlingtani hei by election opposition thin namma sakber anin kariam chulo le chuanin sang ni le somni pakata khan serchi biala by election awma achan chu MLA tangamin ban wang khania kan reveka khata khanin rampum mipui sukhek le serchi bial mipui rimprima khan khatia MLA tangamin han ban na chan kha thutlinga min pom sak lova lainat na kha phonin a phona tichuan thantlin kan ni mai pon lova candidate pangadang an la oma chumite vote bel khom chuan ka vote kha phak lo ni ti khop chuan in bial mi puiten online at na min en tira hei hi by election na opposition sak lena atrum ni na ani hemi ba ka to reng hi chuan ruling clear an la chaka an chak dan po hi an soi chiang devila thain karinga tungvel bial by election han soi ta ila sang ni le pathum general election a MNF an Sawrkarna tungvel bial ai ro chuan pusai na ka congress atangin thantlin ani a anin min peilo santa ka wangin sang ni le paruka khan by election awmani tungvel bial a hian ta chuanin tuna kan opposition leader pulal chandamaral te MNF tikata ding hi thantlin ania general election a khan vote sang ni le zani chau amgoni vote sang ni le zani chau mu khan by election a chuanin vote sang li zaruk som ko pahnia mu ta dai mai ni a vote mu hi general election a vote mu ai khan by election a vote mu hi alet ai na latamani achan chu MNF an Sawrkarna ni tlat maya chu wang chuan tungvel bial khan atira congress lo thangting ma seng tuna chuan MNF an Sawrkarna to tian fri a ruling bial ni andung ve a ama a vote lo tu tam tak khan an vote ta tru mai ti hi chianga a tling satlia po ni lova a let ai tamin a vote mu hi atamani sang ni le pathuma general election kan neya ta chuan policy bial atangin puzoram thanga MNF ticketin thantin ania ebial hi achua santa ka wangin sang ni le palia akum lea by election aumtani ta chuan opposition ho khai tang rual vekang kan tiani kan tang rual vekta ti chuan kan vote mu kha general election a khan PC te nena tang tlangin pusi lalbiak thanga kan candidate puzorama dota vote mutam berania vote song kwale patnin puzorama phak lo chawani anin tia thuak ani chu tichuan PC zoram sang lena vote mu zat kan han bel boka kan han tran tlang tak khachuanin amma kuma kan in thanang che khan vote thak le ta vek ilangin pobiak thanga bok kan han candidate le a ta chuanin kan vote mu kha anga yang che khan thak le tailang vote sang sari za somli pasari mutura achiar kop chuan kan in chuteni kan ne zan ni chu puzorama vote ai khan vote sang thum zali somli le panga in tamani khata to khachuanin by election ani na wangin a tlin hi ka hanin ring em maya MNF atangin pukela rin liana purin te adinga ta chuan a vote mu chu sang rukle somthum le paruk amutador maini puzoram thangan vote sang thum zasari pani amu lain purin te chuan sang ruk chuang amuta a apun na chu sang ni zathum somthum paliani khang mi sang ni chuang zet ama puzorama vote lo te khan Sawrkarna lo lak to wangin purin te khan vote ta a
khang zong zong kha emene vanin peta ani chuang reng reng lo Congress atang te ke ni party atang te PC atang te khati lai khan ZNP kan la nia emene va khan in pen hom chuang lo ni in pen ta me mai kan tla mai nga ti lo thon khop tur in pe khan hom lo re reng ma se ngoi reng khan ZNP po khan MNF candidate khan vote mai ni Congress po khan an vote mai ni PC po khan an vote mai ni ka bang an ti chuang lo opposition bial nen du lo chu wang chuan kan mi te khan min chua san chuang lo na in ruling kha min lo vote san dai mai alo ni tiang chu tilom sia kha ni le ta ni ten sang ni le som pariata general election eyes always one ale ser chipa katlin ko pa wangin eyes always one ka chua sana chu ka voi ni kin na nia eyes always one akum le sang ni som pa ko by election alo om ta ni ta chuanin general election khan vote sang sari zariat somriat pakwa kamua by election chuan pulal buang sai lo anding ve thung ta PC te nen kan tlang nge ni vote sanga zathum som ni pani amuta ka vote mu atang khan sang ni zanga somruk pasarin kan party vote ka kiam ta doi mai ni kan tlang chungin khoi angelom zo tak ti mai turani ti chuan by election puke sang thuama adinga MNA vatangin vote sang ruk zariat somni pakua amua by election chuan puzo than tluang ading ve thunga vote sing khat sang ni zali somri pakua munai mai pusang thuama vote mu ai khan sanga zaruk somruk in amutamani west one su kan bialania in lelo kan nei na nia khati khopin MNF an tam tharta ani lo reng ani ma senga tinga heti zat an pun tak thur kan ti chuan abial mi puita khwanin ruling zar zo ve andua opposition MLA ne endu lo ani mai ni ama in khati khop khan min thang tlinga ke po ma se kan han ti le chuna kiam ta duai mai ni MNF ban pung ta thura sang ni le som ni pakhata tuiriala by election om le asan chu kan MLA do tak puan ru h thang liana sa tuan ram min pansan wang ani thei top kan chua amain serchi pa ne na kan changa kan tha tholai takani boka hemes tuiriala po yan chakle mai thei kan in ringa kan aw la ber chu mineral ru ti khani puan ru hi mineral pui teu khai in vote mangin ai olo ding hi minan vote pui teu khai tin khongai na kan di la ral na ang zong khan kan kalpuya ma sengin enga man ngai chuang lo min vote du tak tak chuang lo opo ruling party atanga ding dong te kha thantlin ani tamai ni soile zel do ni la khatiang ka saitur tam tak oma tok sela enge awm sia kan ti chuan by election hi chu ruling ta tur anga ngai alo ni photo thina kan in than result kal to zong zong in chu chu anem nget ani chu wangin tuna dampa biala kan in than tura po hian pathian le bial mi puite sara van le na changle ngei tura kan in ngaya opposition ni ashriom ziate apoi ziate alom ziate chu tuna kan opposition party te hian ruling an ni la kan min thil tam tok to kha kan ring mayanga ke ni tan soi ve vak po ngai to lowa an tu soi thiat zong khan an zu campaign don ani ve thung to tin ei kum thum tha kan la ne ya pathian le mi puite sara in than le pokhi kum ngadang khi la sarkar le kan in beisia sawang chuan kum riat kan ma hian ruling ni na tur kan la ne ya in ngai ta ila kum riat chung hian khoilam nge kan hoyang kum thum
ZPM Trump la ral lo chung hian engril runge kan putang ti hi bial mi puitele mi pui reng in kan ngai tu thiam angaya he dam pabial tuna opposition bial ni mek tan hian ruling ni na chance ain hong ani ruling bial ni na chance thatak ain hong mek sumi chu ana chang ria sarkar tenen ulaya development program tam tak kan ruang man to tu na hian chung ta chu luang ta kan tho ho thein turin bial mi pui te troi om na po kan nge na ten party chunga po candidate chung changa te du zong te kan ne du vak lo te kan nei ve kan lo in hliam de ve phing pheng thin ani heng zong song hi bial chunga po nyanga headquarter po aniang khatianga khang engai ne hliam neu kan nei khan kan in lung rual na ati che theya kan phokai arwal lo pha thei ve boka chung zong song adam na tur chuan ton hi hun rem chang ani khang zong song apo khan kan du dan anga thil local vek lo point he in thana hian kan candidate atlin nei thein turin thei top kan chuanga ti chuanin ton malama enge mo in tuin ba de kan lo nei ni zong song po adam le na tur chuan tun hun hi hun rem chang ani bial mi puitan le kan party mi puitan big po he by election hian damna minon thlen ngai se ti kha kan du le ani ole voina kan thu pui ber tur chu ka soire de mai thaya Conservation of Forest Amendment Act kan chai loi kha Hauh su ha toy te ka soya apon lama soina chance kala nei velova kan soi du ngun tevin longai thla ula soi chon le po theiturin in buat sai ulang kadu ani India ramayan Indian Forest Act sang ka kwa som ni pasaria kan ne ya he kan nei masak berani British sarkar min siam sak ani British Hauh chu India rama sumdong turin an lo luta andu ber chu India thau so ani so wang chuan he Forest Act po hi Conservation Act ani lawa Forest Act ani tonga India mi puitan le abik takin tribal tetan he Forest Act British sarkar siam hi athavak lo ani this one India lo independent India sarkarin kan rama ngote that taka hum hal ani then tur hian keimani kutsuak ngei dan in siam vete ang antia Conservation of Forest Act India sarkarin asiam ta conservation te chu JF dictionary kan en chuan humna tin aziaka forest humna dan ani forest di chereu na ani lova laom ani lova hum him na dan zo chu chuni ti kha report ila chu uti kan ne tranga voin thleng hian he lovin chumlo chat lovin khailak ombia lovin Mizoram hian chu dan chu kan mang mek ani state kan ni ma atra kan lo man to ani wang state kan ni nuwa po kan chom zel ani chu wang he dan ni athalo chu ti khati ti kan soi ngai lo chu mi ma in tiang chuan dan thazok India sarkarin forest hum hal na tur aron siama Mizoram po kan lo mangat ngat ani amaro chu tia kan omlai chuan tien government anti hian Supreme Court akhing ta sang ka kwa song kwa paruka khan an chaya the chuan Supreme Court chuan ro arel ta so Supreme Court judgment chuan forest hi dictionary in khilfiang hian khilfia turani ati top bai ni a dictionary meaning in forest ni mai dictionary in forest ati apiang ka forest ani top then forest pa ngai angte le an class anti
undeclared forest anti zongsong community forest te private ram te sarkar ram te po revenue ram te po avai khan e government case no chuan forest an nita vek mai ni chuan har sana min thlen ta ni emina har sana min thlen dan hi kan soyanga lalai ta to tun thlangin khotinin village safety reserve forest kan nei ni khohimna reserve kan nei ni tin kan wai meten hum hal te po an nei ya community forest te kan nei ya nagarwan tiang te po kan nei ta ni khoi khua emok khan an khohimna reserve te kha kho extend nan lo du ta sila ani lo le an khota na thil tangkai rest house mo sakna ne mo engmo danga lo du ta selangin a helama zokyan kan forest sonang lo ti don seng a thei to lo re ani khang zong song kha he government case hianin committee ma kan clearance lak zel ngai to a khir zo ta vek mai ni dik tak chuan seloi bi haidal project po khu ti khopare ni to sarkar ma saten clearance an lo la lova wo in thleng yen final clearance kan la nei mi lo an har sa je chu NIT kan frialeng puya sang ni le pakwa tang khan NIT hi kan nei to a chuan sarkar ma sa hun atangin clearance an nei thei lova akala viable se som ni chuang choi turin min ti tani e khai he tiang za zat kan choi chuanin riru mana don ve tin delhi katlan thla minister Bhupender Yadav ka zu koma min ngai dam mai te e ke ni di glo pon ni lova sarkar ma sa hun thilania ke nin kan torngot he dik love ka zu tia kong kan lo da pange tia ti chuan a ho tenen an han dap ngata avai chuan kan ngai dam thei ngang lo chani enge mo chen hi chin pek ve ngai tin tam tak min ngai dam ta chu vele kan bat chonga su kan clear ta vata dona khuan NIT ko construction te po akal le tran thei to a ma kan la le tran ta ni khu kan thalai ten technology lampang an sirna turam hun poimo kan nei chuna ni a dona chuanin abuai taloma su kan buai re em mani ten kan rama hian forest ni kan nei ya inner line reserve forest kan nei ya riverine reserve forest kan nei bokani he mi chunga hian tun matang khua eng mo za ta omani aqua in forest sunga hian kan omani inner line kan ko chin hi nang lova scholarship daya inner line 1933 ka churang kal dai meni chumi chunga chung khua eng zan ni om tam lutuk forest ram chunga hian leilet tam takom huan tam takom sanadil tam takom congress sarkar la NLUP anti lai khan mi tam tak he forest area hian in pass an pe bokani chung zong chu abuai vek thei don tani he government case ang hi chuan khanga khan forest chu ngai nom dan lo ni he khwa hin son turani ileile thi inei thei to lo min ti ta sen soi thei kan nei to lo kan ta na poi em ani chu tiang chuan alo khir zo ta zela tona thingtlang lo nei te po ati top dan ngai tuang kan tia thei top kan tia han holding te awang hian kan thingtlang lo nei po hi akiam so don ani amaro chu kan zavain chu ti thutin kan ban san thei ri lo enge mo chen kan kalpui alangai alo thei lo ma se he case ina soidan ai chuan thingtlang lo kan va don point clearance lak ngai don tlat kho engza tan nge poyang a thalawani he dan hi tiru tin hanzini langin khotinin engen soi kan kong hi ti vek ani kong tra kan du sulai po chon min lai sakro chulai chuanin agriculture link road kan mamo ti vek ani khang kan mamo zong song kha han ti do ni langin forest clearance lang masak zel angaya min per du lok lo chara kum aveya
Silonga kan suya Delhi kan suya atopa kan lo chama chu tiang te chuan he case noi chuan engkim mai a har salu tuk fai mai ni tin tuna hian han holding noya zau policy cluster approach kan han kalpuita hen po hi thingtlang lo nei kan ban san theina na kan ti ni chief minister rubber mission kan neya rubber one po kan ti bel na sadona ni kuwa kan chinga red oil palm kan chinga cocoa te avocado te alaichi te tung te so thing te sap thei te kan soi seng lovang hen kan sarkar malak na kan kut na thok tu te in tun nun na tu reng a hi rubber mun po han siam don la clearance bin pe le silo sang kan thei lo ni ta sela moi thak takani chu wang chuan he go government case kan tan hian anok sak ngoi kha khria ila tin kan entrepreneurs ten han holding scheme noya engeni processing unit engemo sa tuna hian deal na non thelu to kan ti don tani khoi molaya so thing process na lo siam don ta la khalai ti naram tu ra khan clearance lak le nga apan na tur kong sial na ngai le ngai vek donen aboi thla kani tin sis kantia special investment zone tuna yan siam kan tuma investment policy thar kan duanga India ram company liante khovela company liante po kan ramta na thatur chu Mizoram investment ron titurin kan tidona ta chuan ram kan lo pek angaya chumi tur chu tuna hian kan zong meka chu po chu clearance min pek lo chuan in omjeni lo kan top ani mai akal thailo mania itanagara Union Civil Aviation Minister Hovin meeting kanjuk naya ta chuan Mizoram chim lama te khosak lama te airport siambel dan tur te kan ngai tua lengpui airport chungchang te kan soya thirtam tak kan soyani tin tui kan khwa khan kha tu ya khan si plane an tia thlona te deu chi mi som nivel chuan theina khamelia trum thei chung te po chu Mizoram engtin kan ti ve ang ti te kan soya khang zong song kha airport po han siam le don la clearance min pek do lo chuan in atop ani mai tin ataka kan ton chu tual poile aidu sol in kar kong khilai kan tuma clearance kan handila mulen sanctuary atangin boruak melin aba far zone in km zone chunga ominia in lai thei lovang min tiani e kong om sa renga chumi chu zo mai don alom kan ti point intizam don alom forest in khoi chadon an titla kan be dong kan top mok mai ni kan ti thela chu te ni chon helai ta na sum kan lo ro man to hi champhai atanga tual pui tan imang jong meng kan tia ain kara not khobung khwa oma tlo ve an duani tlo ve se kan du sakani ma se not khobung khwa hi buffer zone kem som chunga om a theilo ti le bur mai kan tlo theidon ta lo tu nei ten mamit lama khwan tuidai project kan buai pui meka khumitlanga khwanin dilian pui kan siam don ani van ro tui ring tein a chevel khwatan kwan irrigation at water supply te trangka em dona hei po hi clearance kan sual rei ema min delay na sa ani hei yani tunakian kan biala kian mat irrigation project Brahmaputra board nen kan boy puile meka crores are some sari pasari sen naturani chu Tenzol Peace City tui supply tu tur anianga serchip supply tu tur anianga mat phai zong tun ma tui ina a chom phaklo area zong irrigation a chom phatur anitani kheng ta khe clearance min pek lo chuanin kan top remote don tinania thalo khop ani ten pulalte kan MLA zam takhian ngur vapar project aron siama vapar khochung ngo khian van ro tui manga deal siam dan kong anon buat saya ri deal ai khian alian don ani chuan a chevel khopasari champhai huapin tui a chom theidona
kum tlua nin kum ni chung ruwa hi sur mia lo ma seng a chom ne don ni chu chan an that je chu ta chuan si plan te po thlona te po tum thei tura ti kan ril ru kani clearance kan mu the gem ti tu na kan mu ta na ni le tlan mai na kan soi ngot thei lo vareng te le sai rang in car engate kan buai rei ngate kan konga chiat rei kan ti chuan clearance kan mu har ani kan buai ti chuan in Forest Department Hian compensate kan pek chuan ram nei tu kan pe thiang lo ram nei tu te kan pek chuan Forest Department kan pe thiang lo mun nia kan pe thiang lo pakhat zok kan pe ang an tia ram nei tu te pe seng forest in compensate min pelon te min dal don si forest so ki pe mayang ti seng aram nei tu ten kan lain phal don boxi lo kan bang ang meeting kan suk ne delia meeting lian tak kan ne ya ta chuan kan mot minister nen kan thutlanga pani hian min pek sak mai ro tingai naum lo hin ti lo chon che khat point check thei don chuang bik lo nang ni point kan in tia angoi vungvunga min phal sak taringot mai ni india ramalom ngai mi lo ni kaka entity pania compensate aveve pek kha vai bel sa sang chuang min sang sun sakani khang kan fight chung ka are ni so wa chuan kan kong point na chet pha nei tu na hianin tu na po khwan kong sira engemo thing han ki te po boi thana kan la to ka thing pakhat ki don la voina kha thing lut na man ka ipek angai kha ringot khai pe ipe don lo kha thing ka kit lo ta la ku men za nge damang anti dai mai ni chuta a lut zong chuan an chuta thing pakhat lut pong poi tam view zel mai ni a khir khop mai chu wang chuan central sarkar point noksak atia he go government khesi state sarkar point noksak kan tia dan isiam thang he har san na sut kian nan hian conservation of forest amendment act 2023 hi isiam te angan on tiani khang har san na zong laka kan film na turin kong bidron dap saka central hianin chu amendment act chu aron buat saita ta chuan MNF sarkar lai ani a guideline te engma a rules te kan lamu boxi lova adan ringot han thlir khan kanin lau siak ta apoyang 371 zia kalang kan tia apoita klavin kan tia chu do dalang kan tia resolution ado dal na tur lungrual takin kan pass ani amaro chu huna lo rea guideline and kim aron chuan kan han bel chianga he dan hi ama moin kan mamoni himole kan that pui zok ani himole ti kan lo chian ta ka wangin mania khan kan forest minister in resolution mangin aron puluta lungrual takin kan pasa rem tilowin omem anti khan pakhat men rem tilo antilova speaker po khan lungrual takin pasa ni ta ti ado kan chu mani kha ti chuanin he nan hi engeni kan han lau lai hi exemption lai hi kan lawani a huap lo tur anti hi kan in soi thaitani a huap lo tur anti chu pakata chuan line of control ni line of control atanga km za bill a chuan clearance lak hi har sa turan lo all some de lik alak ro se anti ta chu exemption omje chuni exemption ti omje chu forest clearance lak har sa lutuk atanga all some zoka ti natura min phal sang na khani mai exemption chu line of control chu khoyang om Pakistan ne na kan inram ria om ahla lutuk mizoram tren lo hlau turin lo ka Hina dang le chuan line of actual control atang kem za antia chu khoyang om China ne na kan in ram ria omani heta lo in soi thai vak na chi khani lo indo ve taila hela hian barma ne kan kara lua chin ve nei ta se chu line of actual control te mi china hian ni omang ti se kasar nen kan in ti boy point status quo kan tia kan om na chin ve kan omang de khwan kha indo na tanga lo chuak ania
helaya khatiang indo atleng lova line of control kan nei lova line of actual control kan nei bok lo ani amaro chu international border atangin Bangladesh te Myanmar te Pakistan te China te kan then om atang hian heta tanga boruak mela kem za chunga hian forest clearance lak harsalu tukhi om to turani lo anon titani chu exemption om je chu ni ti chuan defense atan te polo mamota hey border area development BIDP te po man atang kan ne border hi an ngai poimon India sarkarian tuna hian dasgua noya border area khuwa zathum somria le pathum kan cheime ka chu khuai na amamuang anei kim nuwa chuan saturate aloni nuwa khodanga kan kai zel dona kong te pon sial dona kan tan vekani kan man tang kai tur vek ani ta chuan eng tenge heta hianin anti kan ti chuan linear projects chang ani linear chu line om ta athil kan rin ta kong te po line en ta khami ramzau tak vanei lam ni lovin linear project atang khan kong ani point kha kong atan le akam tuak tlemte enga momun poimo project poimo lo ni sela khami chung le achevel tlemte zei la kha chumi chin chu exemption pe kani kem zabia la khan avai exemption an pe ani ngot lo chung linear projects anti te chu kong pui te ni ta kong pui chu kan ma mo ngoi kan fria rail kong te ni ya gas le oil pipeline te ni ya power transmission line te ni ya chu lo le chuan strategic security and public utilities van tlang in ma mo thil khang te khan ni ta ni chu kan tang kai pui dan chu kan fria a hey rail kong kan nei ta ni heta tang hian tenzol PCT tur hi rail kong hi ti phele ni se ti in railway minister nen kan soya chuan tunen malak mek ania chuta chuan forest clearance kan mamole don ni he amendment aknoya hian national strategic importance a linear project ka min puan sakru kan tianga forest clearance kan lak angai don to lo ni all samtani khakha chu chunga tinge kan du lo lat mena chuwang chuan heng te hi keimani tan kan development tan kan do kan mi puitenan mamo ngoi ni highway te kan mamo a ka sarkar tir khan silchar lama buai changa kan buai to lo nan Bangladesh in sil suri thlengeng kongpuiron sial chuak vek to a khumi nena institute khwan sil suri rot khu itiveang kan tia vaibel se zachuang kan dani emia tan hiani kan han ti dona dam pasang chuari atangin buffer zone boruak mela te km som chunga om antia clearance min pedu reng lovani an khir je chu eta kan forest department ten thei top so ma se khut an pu te lama har san na kan tok le tlat zela kong om sa rengania eng tinge kan ti point in lai zau don along koi mo lai alignment te po thak thlengin du mai theya chu wan chun athiang lo an ti tatlat maya ti chuan poisa te po kan lo da lak lo to si khulai kong pui ko kan ngai poi mo em kan hun lai hian an tlang man se kan du ngoi ani a silcha lama tra bungrong lan lu dai chuan atlom zo ko vek don le ngala chu central sarkara he amendment manghian linear project ka min puan sakro kan juktia exemption min ron pe fel der to tu na hian kan boi to lo chu kan tang kai pui hing dom ni chu mi rual chuan kong pui pasari exemption tu na hian min ron pe to a kan BRO te BRTF kan ti thin te NHIDCL te kan ste PWD te kan vai hian forest clearance nei haralu to ka wang kan boi ve kani chumian ya tan chuan he dan mang tang kai hian hi helai hi linear project ka min puan sakro kan zuktia tunen kong pui pasari min ron puan sak to a kan tho huai ni tayan na kan thok thei to do na ni chu chuan ya kan ta na tang kai em ani zok ti hi kan fiat angaya chuan
gas le oil pipeline tuna hianin ICCL company ten Tripura tangin anon lai chawa Mizoram anon lut to thui tak pipeline pui khan alo lut dona aizol alo lut tanga chumi huna chuan gas cylinder hi kan pu du don to lo ni mani ina tui connection kan ne yang hian gas connection kan ne anga meter in wanga kan her hong mai don ani ten tuna cylinder manga kan man ai hian atlom dai zok don aman po suwan chuan khulai pipe khu ron thleng vat se kan tia kan sarkar vele khanin an ho to nuber an DC kha mai chiania IPS ve tho ania min ron movata delhi ka kalkhan kan soidu na ti randan tur kan ngai tu a tin kan rama oil lak chu dan te po kan sia mania prime minister ne kan in mu nun ber khan prime minister min lo ve puya alo soi chu kan ema zokin kalom khop maya kilai in gas pipeline akian forest clearance vel in nei harlu tuka duain na khia chak lawin ka ria mi puina zaran zo har don tlat mai lo bo suite atia no thialo siama min pe nge nge ni ti chuan kan han ti ngat atuna hian prime minister office me wina ngai poimo wang khan na po kal chak ta sota ron thleng thoi se kan du heta kan muan na chan chu em dang ne lo clearance bok ani thil kan ti du reng khan poisa choi trok te angaya min pek poi kan choi trok thoma poisa po a hek rim ani ten power transmission line hi hey electric line kan han po chuanin va alongaya thingina hol phak lo alongaya forest kan ti cheteu mai ni chumi pumpel nan chuanin drone mangin in ti teang kan tia drone mangin a cable hi ti khanin thopuya so ladeva abana anwa bata ain kar zong kha alo toi ta po maren ta wang kana chuka chom ta lowa thingki angai ta lo boka ma se apoi thage me mani drone manga khatiang ti kha ti sen po ni lova chu wang chuanin kan transmission line reng a chon clearance kan lak le vek angai ta a huna kan mulo chuan poisa kan mang theilowa kholama min song son tu ten in na muang lutuk kan withdraw le mai don anon ti sek ve to boxia khang ka kan har sat nani chung te po chu alozia omna turin he amendment act siam ani ten indo te thleng lo nei phei chuan khang amazon na ruang am zong kha kong pui te khatiang zong kha a chhor tu tur kai ma ni kan chhor don ani indo te lo thleng tak ani ro chuanin he dan lo hian lo thu kan nei chuang lo emergency an puang nga an du in ti don tho danglam na om chuang lo chung te po chu hria ila ten social tu te nan social le pak chu rare art chung chang hi ni rare art chu enge kan ti chuan leilung Hauh sakna hei vaivut ang deuh balu ang deuh ta khan mineral a oma rare art hi mineral ania som pasari a oma chung zinga then khat hi om ve tura an ngai ni abik takin barmalam nai a khian alo om ve ta klau chuan intana thadone maya antia isoi tlangang miang kantia a ministry of mines nen August ni somni pariata khan meeting kan neya kan soi honi chuan a maron la chak thei ulangin explore wat ilangin kantia keima ni zok interest ani chuba kan la thleng lo ra voi khat meeting kan ne chu zong chu ni rare art kan ram leilung hausan an thral min ti le man mo to ni thral lamani lo kan thral don bok thek lo an ron zonga license fee an choinga kan sumalu tang tin mimal ram te lo ni chuan compensate an peang chu tingatin an la don lo reng ti ta kha hriat tur ani hey oil exploration a po hianin an la lo cham chung hian hetia license fee an choi ringot hi an va en na an va ver na a hian an lo cham poin an choi thowa vai bel se som tum pariat point paruk patni nona hianin license fee kan dong to ni kan ram sum nar ani chu tiang te chu ania ten chu baka 7 schedule state list entry som ni le pathum na kha eni langin puria ta point soi kha regulation of mines and mineral development ani
Hemin Waya Hian Khang Ang Tiao Vai Vute Leinway House Ang Nakha Central Nena Trang Tlangin Tui Tak State Hian Tunei Nakan Neya Chu State List Entry Somni Patuma Hian Ain Ziak Vek Hei Hebo Don Chuang Lo Hei Kan Tani Kan Tunei Nani Chu Wang Chuan Dan Po Tunai Kan Siam Toa Mineral Exploration Trust Rules 2025 Kan Duang Der Toni Chu Dan Mang Chuan Tu Poin Khang Rare Art Kha Ronzong Selang He Kan Dan Siam Noya Hian Na An Thok Dona Min Tis Hedon Ani Lo Kan Lok Na Turzo Kani Di Hi Kan Siat Angai Lau Nga Lutuk Hi Apoi Chinani Then He Amendment Hian State Sarkar Thunei Na Atisang Tani Ama Kan Thunei Na Kan Han Nei Lo Khop Maya Adil Tu Ngen Tu Kakan Ni Maya Tu Na Chuan State La Iuti Zong Song He Amendment Act Hianin Thunei Na Sang Zok Min Peta A Kan Ram Chunga Exemption Chunga Khan Tu Point Hilron Tidon Selang State Sarkar Ronin Ti Vek Ani Chu Tu Na Hianin Min Ron Lovin Til Antidon Chuang Lova Min Ron Nga Hei Hi Chu Itilo Tang Hei Chu Thakan Tilowe Kan Ti Chuan Min Ti Lui Karing Lem Lo Central Sarkar Kan Ngai Sual Lutuk Anilo Tu Na Po Hianin Til Kanan Soitlan Reng Hianin Heti Zok Hian Mole Kan Ti Chu Anti Ve Mai Apo Nga Taka Heta Min Ron From Borbora Kan Chian Tura Ron Ti Hi Kan Ring Tura Nilo Khatiangan Nilo Hei Chu Kan Chat Na Tur Zoka Kan Zavaya Chat Na Tura Ruaman Ani Ti Hi Kan Fiat Angaya Mania Prime Minister Local Trumakatu Saya Pokhan Enge Kasika Cooperative Federalism Kasani Cooperative Federalism Chu Enge ni Mani Om Nachewa Tunei Na Kan Nei Chew Inza Tona Om Tlan Nani In Obbe Na Lam Ni Lovin Katianga Nang Mani Muna Keka Muna Tiang Deu Khan Chutianga Cooperation Tratak Nesia Federalism Kan Kalzel Atul Tu Lelom Tu Te Kasoini Kha Chuchu Ania Wangin Heng Te Pohi Til Hom Tak Anikran Lo Kan In Soila Lutuk Ma Tuna Hian State Tunaina Alo Santang Na Chu Principal Approval Kan Petei Tatlat Mai Hini Principal Approval Kan Pek To Chuan Na Kan Tran Thei Mai Ni Chu Wang Chuanin He Lai Vadil Kwal Kan Tolovin Englaya Poimo Project Poimo Kan Lo Nei Chuan Kay Mani Sarkar Hian Principal Approval Kan Lo Pelok Thei To Na Kan Tran Thei Ani Ti Kha Ria Ilangin Tin Khoi Po Ni Se Kong Ani Mo Eng Po Ni Se In Oil Light Chu Ani Mo Mineral Rare Earth Ani Mo Khata Khan License Fee and Soya An Lo Ti Cho Chuan Royalty and Soy Dona Tuna Tehan Oil Tehan Mu Vat Se Royalty Tam Takalo Lu Dona Kan Hak Lelani Kan Tana Chatur Vek Ani Tichuan Kharam Kha Mizoram Sarkar Dan Nuaya Compensation and Pedonani Kanva Pedonani Lo Kan Shal Anilo Ram Neito Kan Nireng Don Compensation Min Peang Mimal Anipon Compensation and Peang Chupo Central Act Nuaya Compensate Him Pedonani Ale Tina Lokan Kaka Central Hian Ram Neito Tahi Aduat Ema Aveng Him Nasa Kini Mizoram Dana Chuan Iram Lakalo Accord Don Tela Noi Som Ni Se Noi Som Chicken Pengse Ram Lui Naman Central Chuan Noi Som Dang Pek Bel Tour Aril Runat Na Toy Dam Nan Anti Solosia Matan Solage Angai Ariru Toy Dam Angai Kha Arama Kan Kum Tamalo Om Toa Mumanga Tela Cheng Sui Zel Dona Ariru Wana Don in Kha Toy Tel Tour Aram Lunalet Zel Ki Amutel Tour Niron Tieni Chumin Noya Chuan Ram Kan Lo Mamoni Point Compensate Min Pe Anga Tin Aram Kakan Pedon Lova Aram Neitu Kan Lani Renganga Lease in Kan Pedona Sam Rifle Te Po Ram Kan Pe A Anta Anilo Mizoram Sarkar Ta Ani Lease in Kan Pe Maini An Mangho Ani Tin Poi Mode Ulechu Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 Here Oma FRA kan timaya toizongin Forest Rights Act kan timaya hi kan soilai dua hei dan thalutuk mai ni Congress Sarkarin kumsang nile pakua khan imang veang tin
Mizoram manturin an lo adoptani sang ni som pakwa khan engat itereng ni MNFin he dan hi kan du lo ventia an repeal lai mai ni kan social na sa he dan eng han du lo ngot mai hi enge ni forest a tribal cheng te hum hal na dan ni sia adu ngoi turber kan ni sia engat nge in nol kan in tia nakina kan sarkar ni suan kan tinung le ang kan tia ti chuanin nikum zone ni som pariata kan tinung le ni hedani FRA hi kan mangle tani chu FRA nuaya chuan an kal ulan sten ka sen khan forest chunga khuate tam to a lelet te tam to a field te po ma sikul te po ma biak in te po ma huana ma kha khani vek to chu scheduled tribe ni chuan tribal ni chuan hei an ramani ti fin fian na tur khan LSC pi pata ti vel ringot khani lo lungphun lui po pom theniang an tini ta hian an lo cheng to thin an pi pu atangin helai an ramani ti fian na lungphun lui te khomun lui te than mual te lungdo te lui ming te tlang ming te Peter thon thu thlengin pom theniang an tini chu te khop chuan he dan hian tribal te min hum halani chu MNF khan nok sakan ti an pai ni chumale Congress in tran tian la luta keinin tra kan te kan la lut le ni heng te hi min ven tlatani keini tribal te hi tuna amendment act kan du lo anga an soi hian aron hum him thlap an hi he tuna amendment act nuaya hemi exemption kan han tiang chi forest clearance and pek don reng in forest rights act akhoi poem he dan ni azomem ti hi sian ngei tur ni ti en sia kwa vani so wang chuanin abikin India dang dan pia a keini tribal te chu forest sung changa hian hum him na dan bill kan la nei le a chu aron khoi poi mai ni lovin aron ti chak ta sota he amendment akhian he hi poi sak tur hemi kalzong hian eng ma ti lo tur ati mia mai ni chong te chu than ni lom ni ten kan nam hian himna kan neya himna kan nam himna hi chinga kan nei ni pakhan na chuan Bengal Eastern Frontier Regulation sang khajre samsari pathum hei hi British House siam khania Government of India sang khajkwa somthum panga khan adapta India allow independent khan adaptation of laws 1950 mangin adapt choli Mizoram State kan ni khan Mizoram State Act section somlile pathum na kha en ulang continuance of existing laws and their adaptations tiania Mizoram State kan ni khan kan State Act section somlile pathum na khan he dan hi man chun zom zel turin achuang kal ani kan la nei ni chu dan chu nge ni chu dan na para pasari na chuani he Mizoram hian aram nei tu ni lo chuan ram eng ma nei thiang lawang to acquire any interest in land or the product of land atiani ram house sakna leilunga tanga thil lok na lo chuak ang chi reng kha Mizoram khwale tuidik tak tribal te ni lo chuan an nei thei lawang atia he hi kan la nei reng ti chuan state sarkarin phalna apek chuan apet heyanga apek lo de tan chuan na thei lo tia tuna kanin munivain minron don sengin tam takin sal chak ngoi mai la kan sal thiang lo ra thei lo state sarkarin phalna min peni lo chuan Assam rifle te poi state sarkarin phalna kan peni post office te poi phalna kan peni Laya Bank state bank kan ti te poi phalna kan peni nan tribal ve kan ni Congress bawan po nan tribal ani phalna kan peni khania kan ram ta na mamo chuan phalna kan pe mai list in amar chu aram nei tu kan ni
he BEFR 1873 hian min hum tlat he min waya hian in a line permit po kan la isu ring ani vai dan dan kan ti kha hei kan nei ani chu wang chuanin keimani land revenue act kan nei ya he min waya zel hian tuna po mania airport chungchang itanagar kan soipoin aramco khoya po airport kan siam don in ram hi chu state sarkar na thlonin min pezel ramman min deal hi chu inti diklo ni min tia thlonin kan pe veng chu amar chu kan state dan noya list in neyang thlonin kan pen chu amar chu kan sen so to kumin rule turani vena katia chu kan chu bin biak dan ne kha pa khatani phot apani na chuan state list book entry som parian na kha en ilangin India Constitution ka heti hian en zia kani purhiata khan asoisfia maya land that is to say right in or over land tenure satia sai phejelta in or over land rams leilung chunga le anoya chumi thunei na chu 7th schedule state list entry som pariat na hian min pe ni ala omren hei lautura omlo he lai kan himzia soidu lova in soi thaiwa vak ringot hi anilo heng te hi ala omreng abo chuang lo then adang le chuan state list entry som ni pathum mineral leilung hausang na chungchang ni sina ka soito kamidan noi kandan po kan siam thlap katika chu kan nei bok then forest rights act ni sina ka soi kha kan nei bok chung jong song pialama chuan article 371G kan la nei le tani 371G hian mizo zinga chuan 371G lo chua dan ke yai hricheng tur tu manom lo hemi chungcha hian pulal deng le home minister in kara voi thum ka palai ni a chin chuakin ka revek 371G ownership of land transfer and ownership of land ti te pohi at rule of he antiani home ministry kan at rule of he in nei ring salo man ti china ka soi ho kha in ta sa ni he zealand kherangai lo ti ma se pudengan a chai moinan a decorative atang kan du ti ni tiang chuan 371C ownership and transfer of land ti in ziak miak lo ma se ma dang lam on lo re thil om to sa aron soi chong ve mai ni kan memorandum of settlement a hian trul lo ka lu kan nei nwal high court an neyang ti te India Constitution in an neyang min ti sa dai to a zia kher khangai lo university an neyang ti te po zia kher ngai lo om vekani ma se kan emene flight to the khan ro pui tak anga minan siaran ngai thei tor khan a chei moina nan dua a het chong hlei nem in je sakrawan ti an siak mai ni so wa 371G ngor a hian kan va him ta bi ka kan him thar ta thut anilova thil om to sa aron soinona om mia lo ma se khalai provision lai te bi ka khachu kan him ngai kan him reng so wangin he amendment hianin kan rama kan him na te aron nem het zong kha atibuai mia lo ti hi kan riat angai so ti chungchuan mania khan joint civil society te huai hotin nulo entir na te kha an oma khata khan an ming chu soi lo taila CESJ IO tu soi tu khan kan thalai te mel alang lo kha kan thalai te dim zong de khanin tu a han soya kan thalai te kan ti gen g kan ti ho hian trul an ti lo ni kha thil kha na ten dua development and dua anjina miram kong thajia miram ina infrastructure an nei thajia te an movek to kan thalai te an roll out chumia Tana all sam na min petu dana ni ti hian ria kan thalai tan kalve do lo ni mai ni lo dem ngot tur ani lo then Mizoram first President Khan article 371 hian kan lo in ngak palange hei sarkar lai pu hian do huna atidang lam thei atia ei thudik takani India sarkar hian majority ani phachuan constitution an amend thianga 370
Jammu and Kashmir special provision pon pai dai mai kha chu wang chuan heng hi tuna kan himna chinga ka soete kha ati dang lam theitu chu central sarkar ani ten hai kan vai dan na dan kan han ti te po hi reasonable restriction a om to ka man tura min pe kani apong apuin mangila min pai dai sak the ni chu wang chuan a central nok zong le do zong ringot a thil soi soi te po hi a thalova tuna hian kan Tana chep tur khop hian engma anron ti po ani chuang lova khamiania wang khan thliar kar ru te takte mai puwa hetia engemol heka kanin soi thaya central ko sual ta minon assimilate chak lo hangzong te kan ti chiam hi adik lova heng himna kan nei te hi moi nai takin mangila mania po vai kan not chuak don ka tia prime minister ka khila home minister ka khila kan governor ka khila a thalo man ti mai kha khani mai lom an tamlu tuk to kan not chuak don ka tia ka khil lok chu ne ka tia home secretary po ka khila ni dib po ka khila ni chuan national security advisor po ka khila ni har sana kan nei lo chu thilom zia hi ani zok ta ka wangin henga hianin khatia paisak thei kan ni ti anron soi zau kha thudik ani ya chu wang chuan kan nei ang hi lut ila ani nang tur hian mang ila central mittimim zong le an pai chak om zok zong te hian tilem lovila hek tu te kan nga vai dan na dan nei ta ki pai hun to ti te hian kong zo te lui mai se India ram zir lai te hianin akhir khopang chu wang chuanin hetia om le hi a thabera a provoke zong a chou zong a boina siam zong reru hi kan put lo a tha a dik chia chuan infrastructure a hian India ram aniam ber kan ni engwang nge kan ni ti chuan kumsom ni kan boi miawa kami chung khan mi ten local sawa engma kan ti ve theilowa school education kan tlang niam pa ema school te cho kal theyen tia champhai te posium high school a hang kal ram ma emene kho vinan ron hal mai ni so wan kum som ni chung khanin lekha po kan zir tha theilo to na ram boy alo re to a chak takin mi te nunga om hian in ve tak ten in lepel tiang ti ri rupuin ma kan la ani chu wang chuan emi konga hianin kan ram ta na thalo tur le hlaum tur chu ZPM party le a Sawrkarna Chelhtute anti Hauh Lovang te hi ringa mangu kan ta na thalo tur ani phot chuan kan in thrilang dikchen ram ta ni engzat nge kan lo pen to enge sacrifice kan lo siam to kan ram tan hian elaya tilhoi hotu te hian kan ram tan hian eng sacrifice nge an siam ve to le an kutane kan ram hi hima kan rin kan ho tu te kuta hian kan ram tan chuan eng po chan ngam te thin to te kan ni ke ni hi so wang chuan kan ta na poi tur hi kan ho tu te nan ti Hauh Lovang ti ring ila ten kum nga chung Mizoram rural turin pathian le mi puiten minda ani rural hi chu kan na ni tha kan tiang in ro kan rel ve ang rel pui vak kan ngai lo party dang ro rela te NGO ro rela te kan enroll ve ngai re lo ke ni po an mani ma khwa ania an mani parvivania kan va enroll lo so wang chuan mi puin ro rel turin min thang thlinga ro rel lai MLA som ni pasari ten mi pui ai kan wa chu mi ten tha kan ti hi chu kan ti don ani mai ni lo soi tu rom lo helai hianin tin kan ram ta na thai chuan tran rol ram tha kan ram ta na thatur thlenga kan han kheu kan han khewa soi chiat dan ringa mai engkim mai angai to vek rigon mai chu apoi katia kan ram tan ani chuan tran rol thei chin te po kan nei tur ani hetia keimani kan in bei chuan kan chak thei ngai lovang kan za om ngai lovang ti hi kan friat angaya pathian hlau si lo
lau tur dang em mai ni reng hi a thalova lau tur chu pakhat chau om chu pathian ni pathian hi kan party le kan sarkar in kan hlap chung chuan kan kal sual ngai Lovang kalome Chief Minister Lalduhoma cha lom thu kan soye le tu na chuan kan lin khom kan lo trin don tonga kan zain kan dinga chuan in lal trong trai na in kan hun kan to panga kan hun to pa thing puin ron semanga kha kan in theu don nia voine mi thar lom luna ta na kan Chief Minister in aron thoni e kan zain ni lo ding ngu trong trai ang kan pa